Fundani ke bazalwana bakwazi ukufunda ngihlale phansi. Umfundisi uthe ngo-1 siyaphuma. Icon. Verse 13. (16) Matthew verse 13. Hayi khona baba wena ukwazi ukufunda. Funda godi. Okay. Hallelujah. Siyabonga bazalwane. Amen. Indaba lesiyayaza ngisho. La uJesu uphumile like uhlezi ehlatshananeni so noma endaweni ethecelelele nomuzi emaphandleni kuthi ukuthi ngaphandle uzihlalele lapho nabafundi bakhe bakhokha umoya baya catch up. Uyababuza uJesu uthi abantu bathi ngingubani? Hallelujah. Abantu bathini? Ngathi bekane concern ukuthi mara ngiyachumayela ngikhamba hlangana nemiza mara abantu ababaya khona ukubona ukuthi ngiyinkosi nofana nginguzimo mara abantu ababathi ngingibani iyeke kubamba leyo nto mfundisi uthi na uceda ukuchumayela uzo uthi mara abantu ababaya ngazi kuba nenye into so ayithi abafundisa ngazi kwabanye iyaba khona ukuthi mara abantu ababaya ngazi sengichumayela kangaka so uJesu bekabanjwe into ngiyazi ukuthi ibizwa yini mara asinayo. Amen. Especially na uceda ukwenza umsebenzi na uceda ukuchumayela uba naleyo nto leyo kezwakala uJesu uyababuza uthi abantu bathi ngingubani? Hallelujah. Awabayathula njengoba nithulile nani bayathula bamphenduli. uPetros uyaphendula uthi wena uyindodana kaZimophilako. Wena uyindodana. Kwangathi uJesu bekabanjwe yilento engakhona ukuyichaza ukuthi yini. Afuna i-confidence angazi ukuthi iyangibalekela lento engifuna ukuyiveza mara kunento bekade ayilindile ukuthi abafundi bakhe bayitsho kuye. Ngenhlanhla uPetros wanqopha wabetha rehethi ukuthi wena uyindodana kaZimophilako. Wabuya amandla
kwabuya kwasa ukuthi lento beyithi yangiqindezela inamandla vele ngiyindodana kaZimo phila. Then galokho Petros angazukulisa mara iyangirara mfundisi indaba le yazi ingirare kanengi. Uverse 17 uyilalela ukuthi thini. Okay, thoma ku 16. Niyayizwa bazalwane, kukhuluma bani? uPetru uthi wena unguKristu indodana, umbize ngegama nesibongo. Wena unguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. Nawu kumraro wami, funda ke baba. Akasayi kuPetru sothi Simoni kaJona, ngoba kunezinto ekumele zitshintshe. Iphinde baba. Hallelujah. Ubusisiwe wena Simoni kaJona. Iyachinja uSimoni uJona lo angikhona umthola ukuthi uvelaphi msinyana kangaka. Mara ukhona uJona. Wena Simoni kaJona ubusisiwe ngoba akusi inyama negazi okukwambulele, kodwa mumoya kaSomnini uZimo philako okwambulele lemfihlakalo. Ngalokho ke Petru ngithi kuwe phezu kwedwala ngiyakulakha ibandla lami. Abakhamba noNkulunkulu bazalwana abakhambi ngamagama ayizolo, abakhamba noNkulunkulu abakhambi ngento zayizo zekoro yekhethu. Abakhamba noNkulunkulu abakhambi kungakho nawufika kuJesu igama liyashintsha. Bebekwazi ukunguBras banibani nje ubaba utitshe rakho leyo singambiza ngoBras Steve, mara ezweni kuBras Steve nakanjaya ezweni lengaphandle. Mara nakafika kuJesu yatshintsha izinto. Wena Simoni kaJona akusi inyama, akusikoro ekhenu ekwambulelele fihlakalo, kodwa mumoya kaNkulunkulu kuZimo okwambulelele fihlakalo. Le ayitholwa babantu phaqa, kodwa le itholwa babantu abahlezi kuye. Le itholwa babantu abafuna yena. Ilapho, hallelujah. Woo! Le fihlakalo le kungakho athi wena ke manje senguPetros. Phezu uPetros uPeter yidwalanyana, mara nasekufika uJesu akasese yidwalanyana. Uthi uJesu phezu kwaleli dwala lamambala ngakhibahla akusese yidwalanyana, kodwa sekulidwala lamambala. Ngoba leli dwala kuyokwakhiwa ibandla phezu kwalo. Hallelujah. Phezu kwedwala. Ngoba kunabantu bazalwane abakhamba ngokuzinyeza. Umuntu uyazinyaza akazethembi, noma adla athi ngiyokudlumratshana ucheba ngani ngesitshetsana. Yonke into yakhe nabo ana egcineni. So uJesu wabona ukuthi idwalanyana eli lizongikhagisa, ngifanele ngakhe ibandla. Akusuka bo ana usala idwala.
yes kwaleli dwala kuyakulakhi badlala idwala bazalwane into enye nekankulu idwala into enye nekani ayisuka suki lula ungalishiya la eTweefontein ukhambe 20 years yokuthole lapho noma kungani izulu elingangani batsho zingikhukhula idwala uzolithola hlezi and ubuhleva bedwala wena ungaligadanga lapha ezulu uthi livelile hey dade ngijulile lapha phasi ingenelele wena ubona lokho kungaphezulu kodwa lona ngaphasi lapha lijulile sakhiwe phezu kwesisekelo sabapostoli nabaprofeti ngalokho lelibandla alikulahlulwa nanoma ngisathane nanoma madimoni nanoma mthakathi angeke leza next lelibandla ngoba sakhiwe phezu kwedwala kungakho abantu abasi-understand ukuthi mara hlobo lini labantu leli kufiwe babetha ama-organ kuyachadwa babetha ama-organ yiphathi kubethwa ama-organ kanti hlobo lini labantu leli kuphuma ubusika kungena ihlobo abagijimi bahlezi indawo yinye bahlezi edwaleni uRispa wayibona wayazi imfihlakalo yamandla edwala bathi noma sebafile abantwana bakhe akhange avume ukuthi amadlaka adle abantwana bakhe wabathatha wababeka edwaleni wathi edwaleni likhona ithemba edwaleni nanyana yini efileko iyavuka arababashata edwaleni edwaleni noma bangathi wena ungumabhalela ukufa kade ugula mndabanda ufi wafika edwaleni uyavuka bathi wanele ukholwa impilo yakho yatshintsha ufika endaweni uRispa wabona ukuthi likhona ithemba nanyana abantwana bami bafile kodwa nangibabeka edwaleni ithemba likhona edwaleni kungenzeka noma yini wahlala nabo edwaleni haleluya edwaleni bazalwane siyaphephela haleluya kubani indoda le yathi ifuna ukubona uZimo wathi uZimo ufuna ukubona uMoses wathi uZimo Moses hey solo ngaba nguZimo zange ke kwaba nomuntu ongibona wena ufuna ungibona wathi uMoses iye ufuna ukubona Zimo wathi alo ufuna ungibona usechwabachwabeni lehlabatheni amara ngikhuluma isiNdebele sisengileko manje ufuna ukungibona usechwabachwabeni lehlabathi abasechwabachwabeni abangibona abasehlabathini abangazi abasehlabathini bathi asazi siyobona khona ngoba basehlabathini kodwa Mose kunendawo ozothi na ufika ngiyungibona kunendawo Mose enindawo leyo ayikho noma kuphi ilaki uyamthatha umfaka kuphi emfantwini ngamanye amagama phakathi naphakathi kwamadwala wamgondrela la marumosi waba nenhlanhla mani wabona uZimo wamfaka ngiyacabanga ukuthi angazi wamfaka wajama straight noma wajama squence mari ilihlo leli liqale la uZimo azovela ngakhona mara wahlala wamfaka kuphi uthi indawo ikimi ngoba idwala nguJesu
uthi le ndawo uthi na ufuna ukungibona le ndawo ilaki ngoba uNkulunkulu noJesu yinto eyodwa. Angeke waya kuzimo ungakadluli kuJesu. Uthi Mose indawo leyo ilaki uyamthatha umfaka kuphi emfantwini wamadwa ngesindebela ngache kumfantwa ukuthini umfaka hlangana namadwala umfantu ngesindebela yini ma empharwini wedwala kanti mama wamfaka empharwini kuyi-crack yedwala wamgonrela lapho ngoba ngeke umbone usechwabachwabeni. Nawusechwabachwa ukhamba uyaphumbuda awamrami size kuleli sondo sizwe bathi umphendo uyathandazela siyaphumbuda babuzane bodwa mramama wena ulethwe yini awamrami mina ngilethe zinkinga bengirarwe bayilwane ekhaya le ye laba banjalo bambona abakafiki edwaleni basesechwabachwabe lehlabathi kodwa abakuye babona ezingabonwa babantu abahamba naye bakhuluma izinto ezingakhulunywa abantu bathe emzini lo la akunamuntu ono grade 12 la sinentandrada baba nawuza negawuni kulomndeni yasilinga uzokufa msinya abakafika edwaleni basesechwabachwabeni bakhuluma into ezi-useless echwabachwabeni lehlabathi bathi kulomndeni lo akunamuntu onelicense uyokufa mntanami uyokufalisa into leyo into zamakhuwa mntanami khuluma usechwabachwabeni kodwa edwaleni okungenzeka ebantwini ngoJehova kuyenzeka. Uvela sowaperi sayinamarena because usedwaleni uvela sowukhuluma isikhuwa wedwa ngakwena ngoba uthole indawo isedwaleni yakufundisa indawo yasedwaleni ukuthi ungatshintsha isimo sangakwenu ungajugulula ingqalekiso ezilandelanako ezikhona emndenini uthi konke kwenzekile iye ngiyavuma ngoba bebasechwabachwabeni kodwa manje ufika umuntu ohlezi edwaleni zonke izinto ziyatshintsha rapaposata yikhathaya ngoba kufika umuntu ohlangene nedwala yatshintsha izinto wahlangana noJesu uhlangene nomahlangana uhlangene nomunye umuntu otshintsha impilo yomuntu edwaleni. Mose ngeke kwenzeka ungibona usechwabachwabeni mosiza kimi kunedwala idwala libikimi usho uJesu yamthatha umfake emfantwini wedwala uzimo uyadlula nakaqeda ukudlula ubona umhlanga ngoba bekawungekho abona ubuso bekayuthi ubone ini ngoba uzimo unguzimo angazithi kungakho lithi iBhayibheli amakherubi nawo nabavusa inhloko bamthola ngokukhulu nabathi bayaguqa nabavusa inhloko bamthola ngokukhulu
Aya, aya, aya. Hey, ha. Hey, ah, ya, ya. Ah. Hey. Woo. Bekangekho umosazi ukuthi uyochazela abantu othi ubone uzimo omtshengisa umhlana wabona umhlana wanela edwaleni noma bangathi unekane engangani yekheni omkhulu nawufika edwaleni ziyancibilika. Haleluya. Nawufika edwaleni kujuguluka yonke into kungakho uJesu wathi ngiyokulakha ibandla lami phezu kwaleli dwala. Haleluya. Phezu kwedwala kujuguluka izinto phezu kwedwala. Mfundisi nawe yokwakha i-auditorium akho la, i-auditorium nawe uyoyakha la, ukhansela waleso sikhathi uzokuza azoyigrace anoyikhasakhe siphelile ningasamcala khona. Nawuceda ukwakha i-auditorium akho angekho uyimanu yakhe echwabachwabeni. Never. Ho ho. Ziyachinja izinto uma ufika kuJesu. Uthi wena Simon kaJona. Mara nasela mprofita ka uthi wena Simon kaJona ubusisiwe. Mara phezu kwaleli dwala. Neyizwa bazalwane. Wena Simon kaJona ubusisiwe. Mara wena Peter phezu kwaleli dwala. Ngoba nawufika kuJesu kumele kube nomehluko. Mawufika edwaleni kumele kubonakale. Angeke uthi usedwaleni mara ukhulume njengabantu abasechwabachwabeni. Uhlezile bazalwa. Abantu babona izinto zasekhaya, wena ubona inkinga zebandla. Nawusedwaleni noma uye plaza awumani uvathule njengathi usoja vathu. Soja lakhe lasijeka isoja lenasikhathi sokuzijeka. Soja liyakhamba noma ukhamba lapha uzikhambela uzwa ukuthi sengihlangene naye. Sekhono babona ngokushintsha ubuso uthayi baze bathi unenkinga eziningi khona sekefika. Kengihleke musikithi abantu abazothi mfundisi igasi selisehloko nangoke sekakhuluma yedwa mara kimi ngaphakathi kube ukuthi amen. Khona ongitshela imfihlakalo. Izolo ngithi ngibukela idilo nodili ngiyithanda kangangani. Ngiyabaphekisa abawinabo nabadliwa kwesirehe. Amen. Manje ngihleli lapha mangihleli uthi umoya ingcwele hamba othandaza. Uthi kimi thandaza. Ngithi ngisabukele. Uyaphinda kodwa ngevoice eqinileko. Thandaza. Ngithi ngitshela umntwana cima iTV. Sekafikile okhuluma kanye. Kabili kwesithathu ingozi. Ngiyathandaza ngibambe enye level. Ngiyezwa ukuthi kunento uzima afuna ungitshela yona. Manje ingqondo nomzimba ukuthi udiniwe. Hlala phansi mara uyamuzwa ukuthi uyakhuluma. Ngathi baba ngiyabonga ukuthi ukhona. Ngihlala ngitsho ngithi akunamzalwane owehlelwa yingozi. Akekho umzalwane owehlelwa yingozi. Bathi wehlelwe yingozi. Akekho. Anika ngizwa nginichazela. Ingozi ngile ongakatshelwa ngayo. Mara uzimo ngombana wazi ikusasa uzokutshela ukuthi thandaza. Iqhegu lakho lelisemayini kusasa liyokuthola ingozi. Noma bazomxotsha akutshela uzimo awelwa yingozi ulikholo. Kuya ngokuthi ucommunicate kanjani naye.
mara niyangizwa bazalwane kuya nokuthi uqoqa njani naye niqoqani na unaye endaweni yakho niqoqani kuzwakala bazalwane ngoba nangabe kunento ezokwenzakalela uzokutshela athi kusasa emsebenzini eklasini lakho ungafika uhlala esitulweni nangizwa athi na ufika eklasini ungahlali esitulweni sakho sangemihla maye ngoba sinabazalwane abanenhliziyo eziqinileko afika ahlale athi uyasukuma bethu stroke akusiyingozi utsheliwe wa ignore haleluya asehlelwa thina ingozi even ukhamba uye ePitori ufaka impumulo zikamoya iR5 le yonke uyinukelele ukuthi uzima uthini boyofika la uyakhona uthi namdela ubuye uyifaka impumulo zikamoya uyinukelele ukuthi umoya kazima uthini nangabe uzimo uyafuna ukukuphephisa uyokwenza ukuthi ikolo ile ihlatshwe noma ipontshe udelay ukuyofika engozini usesekude urarwe livili kanti lapha kunesiphihli sengozi and now uthi uyacheck isikhathi nawe ngabe ulapha nikoqani nanhleze edwaleni noJesu wakho haleluya nikoqani ngoba into enkulu kumele sikhulekele bazalwane indlebe zikamoya amehlo komoya eneke silisa ukukhuluma isinomi kanjani simakholo ikholo likhuluma isika nalithethisa umntwana khamba la wena nehloko enkulu into lefuza uyise ungakwazi ukusupport umntwana lo ihloko leyo crackiswa ukuthi uyisa akakwazi ukusupport nina nibona ihloko iyakhula ine crack yokuthi uyise akakwazi ukusupport utshelwe ngubani ugogo othandaza umntwana lo yena akayisipilini ufila small always net nakaqala ihloko le uyayibona ukuthi le i-double diff yamarehe le ziyabuya la ikatshwaphi ke ikatshwaphi kunala isilahwa khona bazalwane manje was the use yokutshela umntwana ukuthi unehloko enkulu kwawena ngeke uyisolve inkinga le niyabona ukuthi sikhuluma njani mara uclaim ukuba sedwaleni abasedwaleni into abayikhulumayo yenzeka mina ngiyaniyekela abasedwaleni bakhona ukutshela ilanga nenyanga zime zenze njani ngoba bane authority umntwana amasesemncane angakabuka nomntwana asakholwa rehe angakanyana buvela ikoloyi ngemva kwakhe and then bayabona musamadoda ahlala khuluma bahlala balahlekile right through basho indazana kushini basho ngikhona manje omunye lo ngathi ufuna ukumlinga samsoma soma wamdobhadobha istokana nakaceda labakhamba wathi ikolo yakho la ekayofika la iyakhona wabadlula endleleni ihlezi phasi ngikhuluma ngabantu abahlezi thina bazalwane singaclaima anything yenzeka amandla sinawo is just ukuthi akabonakali thina kungakho uthi izwi lenkosi encwadini kaJeremiya uNkulunkulu ukhuluma noJeremiya uthi ngikubekile ngaphezulu kwemibuso nezizwe ubekwe ngaphezulu ukuthi uchithe udilize wakhe singaphezulu nethi ukuthi siyanyazwa ngalabantu abadlisa abantu inyoka badelelisa ivangeli lethu labantu abadlisa abantu utshani akuna verse elithi abantu abadla utshani uJesu nangabe kafuna leyo miracle siyenze bekazayenza yena qala
uthi nakasesiphambanweni uthi before yesiphambanweni uthi amandla enginawo bengatshela ubaba athumele ingelosi sinikhahlele nonke nje mara lokho angeke ngikwenze mara kunabantu abamisuza amandla uNkulunkulu abanikeze wona sezabantu ipetrol thola umuntu akhamisela inyoka kayisabi la ingavela la ngiyakutshela mara uyayikhamisela afuna ukuyidla sinamandla thina bazalwane be careful ukuthi ukhuluma njani phezu kwaleli dwala yakulakhi bandla la ngifundele ba funda uverse 18 and 19 yeah uhlezi kuphi ke ukuphi na unikezwe ihluthulelo ikoma angasinikezi bechwaba bayo ngiyakutshela bangaphendula ifariki baba bakushaya back to the sender basechwaba uthi ngoba sowusedwaleni ngiyakunikeza ihluthulelo inkhiya ngamanye amagama la okubophako la ukhiya khona kuyakhiyeka ende la uvula khona kuyavuleka ngoba sokuphi usedwaleni amen abasedwaleni abakathola amakhiya kuphela le authority banayo uthi omunye umama jama ngivala iBhayibheli sengicedile uthi omunye umama bamfonela uzochumayela bathi umntwana akho nangu uwe ngekoloyi uthi angisuye udohotere wenyama mina ngingudokotela kamoya ene njengoba nikhuluma nami khona engisayoba lapha ndawo bizani iambulance izomthatha umntwana uwe ngekoloyi iqale phezulu yena uyakhamba uyochumayela uthi nangabe ngisale ngalisi ikhambo lami lokuyochumayela ngagijimala ngaya lapha umntwana lo yangabe ufile wazi amandla akiwo khona lapho batshontsha ikoloyi yomntwana wakhe bamhijacka bathatha ikoloyi bamtshela mama uPastor Francine mama ikoloyi sebangimuka ikoloyi abesana uthi kuphi uyamtshela kuphi lapha eSoshanguve uthi okay drop iphone uthi Jehova ikoloyi what EFTH whatever ngeyomntanami mara oyichayela nje akusuye ngiba ukuthi la ikhona ivele ijame yojama bayithola ijamile ehlatshaneni ijamile ayikathathwa next ijamile too late to iphelele usedwaleni kwenzeka izinto edwaleni kungakuJesu uthi niyokwenza okukhulu nalo okudlula nalokho mina Jesu engikwenzile ngoba sisedwaleni sikuye amen nje nina naningabamba nje imagnet kamoya nisuke la naniphuma la isondweni nikhambe mfundisi kaDoka bebameda so indlu bebathi 1 2 senikhambe lapha nithi mfundisi ngathi khona lizokuba ngapha elinye mfundisi ifike phi ikhamba khambe tot kuphi la mina ngikhuluma ngeauditorium nikhamba khambe nichinjele nibuye bese niyaqala niyajama niyaqala bese nithi mfundisi ipulpit izoba ngakuphi ngoba basedwaleni bakhuluma izinto zenzeke ungasathi angisebenzi
Ithi baba ngiyabonga umsebenzi ongiphewa. Bengine wari neta ngeke nganitshela ngoba niyangijuda nizayiza ifika nala ingafanele khona. Ngine wari ukuthi marasimu kuyoba nini. Ngistragilela lo mbereko lo engiwaziko. Why? The following day ngilela uzima uthi vuka. Into mina Jesu ngidini uthi vuka. Ngiyavuka bengiba namandla. Ngingena emthandazweni ngiyathandaza. Sengikhohliwe ngabo 12 kuvela icall yalavele bengisolo ngibalabala. 12 o'clock emini yavela icall bathi ayisicela ukubona sicela sihlangane. Athi ola uJesu wami la khamba khona. Ungasathi angibereki. Kodwa ithi baba ngiyabonga umsebenzi ongipha wona ngoba uhleze edwaleni. Abahleze edwaleni bakhuluma izinto zenzeke. Abahleze edwaleni mara bazalwane. Lesiqalekiso somndeni ekhenu esolo sinilandelela namhlanje sitshele ukuthi sesiphuliwe ngamandla vele edwaleni. Niyangizwa bazalwane? Ungasola ukhamba ukhokhoyisa udosa isiqalekiso sekhenu mara usedwaleni. Abakenda bodadewenu nawe awukenda umncane. Nawuthi uyaqala anithodinga next. Nibahle nifundile mara nenti siqalekiso leso usedwaleni namhlanje. Phula leso siqalekiso. Kezwakala abazalwane. Lesifo semndeni esilandelanako siphule namhlanje uhleze edwaleni. Haleluya. Ngiyaziphatha kuhle nje sengicedile. Mama Hlangu ngizokutshela ngaboma ngiprofiti njalo uzimnambula umlayezo ngomuntu angikhulumi ngikuzwakale wonke umuntu mara lo mlayezo uzima ufuna ngikukhulume ngalendlela. Amandla auditorium alele phezulu kwakho. Lesiqi lesonyathela ngaso mawuhamba yileso kumele unyathele ngaso yokwakhiwa auditorium. Uma mfundisi lo ukuze abe uma mfundisi best kulele ezandleni zakho. Uzom wathi ikamelo lengibalekela. Ikamela lingibalekela. Amen. Uzomhola in short. Uzomleader. Uzokhamba naye. Umbambe ngesandla. Na ufuna ukulila uyokulila lapha. Akunento ekukhathazile awuzuyililele esondweni. Uyoyililela lapha. Bese uma Mahlangu kostabe nomgodi ogciba into zakho. The day wayovula lo mgodi wanukisela ibandla. Isiqalekiso siyoba phezulu. The day yokuthi ningambona nje ne makeup izolo ufika lila kwami isiqalekiso siyoba phezulu. Mbambe ngesandla usesemutsha. Mfundise na ungazi mama mbuzo ukuthi sihlangana phi na kusosenza. Ngilo ngithema ngivela lapha wedwa umuntu engibonile kade ngifikile. Mara wena ngikubonile uMongcolo wakhuluma nami ngawe ngithi mara uma mfundisi namhlanje waba mkhulu kangaka kanti ngoba mncane uMongcolo wanginika umlayezo. Lesiqo hamba ngazo uthi uMongcolo ambona ukhamba njani ene bogcokiye iflat shoes bongagcoka amakhoyo uthi ambona ukhamba njani mtshela ukuthi auditorium ilele kuye ngalesi step akhamba ngaso. That means mama umsebenzi wakho omkhulu kule bandla ngoba sowunikeziwa amakhiya. Wozothi bazalwane siyavula emabhenki manje. Bazalwane siyavula kuphi na kuphi sifuna ini siyangena wena uyoyilida bazalwane balandela. And bazokuzwa ngoba iauthority ipushisiwe empilweni yakho. Bazokuzwa don't worry bazokuzwa. Bazokuzwa noma ngaba nevoice encane engaka ngikwazi ukukhuluma njani mara bazokuzwa. Amen.
iloko bazalwa ngicela ukuhlala phasi. Ngiyanithanda ne? Mfundisi, ngiyathokoza. Ngithokoza ithuba okunikezelwa